Nginibingelele la sichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel, bengicela ushaye u-subscribe, ushere i-link. Uma kuyikuthi le video uyibuka ku-TikTok, ungangi-inboxa ucele inamba bese-ke uyasifollowa. Khona babuzile kuma-comment abaningi, so ngilokhu ngithatha njenga-one ngiphendule bese ividiyo ngiyenze ngiyiphoste ku-YouTube. I-YouTube yethu sesha nje ukuthi sichaza amaphupho. Obuzile-ke lapha ubhala ukuthi ngabe kubika ukuthini ukuphupha uncelisa. Wathi omunye kusho ukuthini ukuphupha uphuma ubisi emabeleni. Ngizowahlanganisa omabili la maphupho. Leli phupho linencazelo efanayo nokuphupha umchamo noma indle, okanye ukuphupha iselesele, lokhu abanye abathi-ke ixoxo noma ngithi amaselesele. Lokhu kusho ukuthi-ke kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga, sisehlukaniso sothando. Uma kuyikuthi khona la ongezwanga khona, ngicela ubuze kwi-comment section, uphinde-ke ubhale iphupho onalo. Ngizobe sengenza enye ividiyo ngifake lapha ku-YouTube. Uma kuwukuthi ubulokhu ubuza nje la kuma-comment, phuthuma ku-YouTube, mhlampe-ke sengiyifakile neyakho ividiyo, ngiphendula-ke umbuzo obuze kwi-comment. Ningakhohlwa-ke ukushaya u-subscribe.